nk'uko ikinyamakuru cyubashwe mu isi Belarus Partizan kibitangaza, Perezida Zelensky ari mu kaga gakomeye ko kongera kwishiturwa n'abayobozi bayoborana ibijyanye n'urugamba ku kigo cy'imirwano muri Ukraine. Batatu bamaze kumwiyomoraho bakomeye cyane turi buze kugarukaho muri iyi nkuru, kandi bari bamufitiye akamaro ku bijyanye n'inamba bamuhaga, aribo bene gihugu bonyine bamushinja kuba ari igikoresho cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'utabara mu bya gisirikare OTAN, ko yababarutishije mu nama zose asigaye yakira kuri iyi minsi. Nanone kandi ku rundi ruhande, nyuma y'uko nyakubahwa Perezida Vladimir Putin atanze itegeko ku kigo cy'imirwano muri Ukraine kuba canshuro yatumye guhitana Perezida Zelensky kongereye agahimbaza musiki byibura bikagezwa kuri miliyari 2 z'amadolari ku musirikare wese uzahitana igikoresho cy'abanyamerika Perezida Zelensky, bitewe no kujujubya abaturage no gukomeza kubabuza amahoro ku kigo cy'imirwano muri Ukraine. Ibi byose kazabihemberwa kuko ari umwe mu bafatwa nk'ibyihebe muri leta ya Moscow. Si ibyo gusa kandi nanone abacanshuro batandatu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bageragezaga byibura kwinjira mu mabanga akaze i Moscow kwa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin bafashwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho byemezwa neza ko bari bibye amakuru abarirwa mu magana y'amaterabyte bagombaga kohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gukomeza gukontorora bimwe mu bikorwa bikaze n'imigambi zikomeye zateguriwe guhitana igisirikare cya NATO ndetse no kujujubya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kigo cy'imirwano ubwo yashatse kwigira umupolisi w'isi. Nkwakiriye muri izi nkuru zikomeye nonaha, ngwino nanone duhuriye ku kigo cy'imirwano nkubwira amakuru agezweho neza, tugere imbere ku mirongo y'umwanzi. Wibuke gukanda subscribe ni kuri buto mutugukore no kuzugira tujye tubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Nk'uko ikinyamakuru gitara inkuru zikakaye ku kigo cy'imirwano muri Ukraine kandi cyubashwe mu isi Belarus Partizan kibitangaza, cyemeza ko umukuru w'umutekano wa Ukraine yamaze kwishitura ku rwego rwo hejuru Perezida Volodymyr Zelensky bitewe n'amakosa akomeye akomeje gukora yo kumvira inkozi z'ibiza umuryango w'utabara mu bya gisirikare OTAN, aho kumva inama abene gihugu be bamugira. Nyuma y'uko kandi abandi batatu bari bivumbuye ku munsi w'ejo bakoranaga nawe, aba bayobozi bose bakaba bakomeje kujya ku ruhande rw'abakora udutsiko tw'abandi bantu mu rwego rwo gukomeza kurwanya ibitekerezo bye bikocamye byo gukomeza kwicisha bene gihugu, dore ko na leta ya Perezida Vladimir Putin mushinja gucuruza abantu ndetse n'abasirikare be abata mu majya y'ibitero bikomeye bakananirwa kubyikuramo nta musada bategereje, kuko intwaro zamaze kubashirana ku rwego rwo hejuru, dore ko zihora zitwikwa n'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin uko bukeye nuko bwije. Ibi byongeye gusubiza irudubi nyuma yo kwimara abajenerali ubwo bateguraga misiyo zikakaye zo gushaka kumwivugana agatabarwa n'igisirikare cy'Abongereza kibarizwa ku kigo cy'imirwano muri Ukraine cyajije mu mutwe udasanzwe wo kurinda uyu muperezida ndetse n'umuryango we. Ibi kandi bikanemezwa n'ibindi bikorwa bidasanzwe bikomeje gukorerwa mu murwa mukuru Kiev byo kwigumura ku rwego rwo hejuru, ndetse n'abayobozi benshi bari gucungirwa ku jisho, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yamaze kohereza abasirikari bagenzura akantu ku kandi gakorerwa mu nyubako ya Presidence ndetse n'ibikorwa byose bikorerwa muri leta ya Ukraine kugeza ubu ngubu. Ibi byose bikomeje gutera ikibazo abene gihugu bavuga ko bariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwabo, ndetse abafite ubwenge muri bo bagakomeza kwigumura ariko bagafungirwa mu mazu barimo. Byose byongeye guteza ikindi kibazo gikomeye kirimo n'imyivumbagatanyo ikaze. Ariko nanone ku rundi ruhande byamenyekanye neza ko nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yongeye akayabo k'amafaranga azahabwa buri muntu wese uzafata Perezida Zelensky cyangwa se akamuhitana ku kigo cy'imirwano muri Ukraine, dore ko ariwe gashoza ntambara wemeye gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa bibi bizarimbura abaturage ba Ukraine kugeza ubu ngubu. Yemeza ko uyu mugabo nafatwa akagezwa i Moscow azaburanishwa ku byaha by'intambara ashinjwa no kwigomeka bikomeye no gukorana n'inkozi z'ibiza umuryango w'utabara mu bya gisirikare OTAN azana ikibi ku butaka bwa Ukraine. Byemezwa ko kugeza ubu ari mu kaga gakomeye k'amafaranga menshi agerwa kuri miliyari 3 yahawe buri muntu wese uzazana umutwe cyangwa se akazana umugabo ku butaka bwa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Misiyo yapfubye muri iyi minsi yari imugejejeyo nayo yahinduye isura ku rwego rwo hejuru. Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin n'abafatanyije gukora izi misiyo bahita bamenya ko iki gikorwa gishoboka, bityo bongera amafaranga ku bacanshuro muri Chechnya bahawe misiyo idasanzwe yo kuzana uyu mugabo. Ariko nanone ku rundi ruhande byemezwa ko abacanshuro ba OTAN ariko baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongeye gufatirwa i Moscow bafite amahadisk menshi yuzuyeho amakuru y'ibijyanye n'intambara bibye muri system z'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin mu rwa mukuru i Moscow, ubwo bateganyaga kwambuka umupaka berekeza muri Ukraine ngo bagaruke gutanga aya makuru akomeye ku kigo cy'imirwano muri Ukraine. Ni nyuma y'uko izi zakozwe inshuro nyinshi zikaza kugwamo abantu benshi, kugeza ubu bikomeje kubera ihurizo rikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumenya ibiri mu mutwe wa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin n'ibyo atekereza ku gisirikare cya OTAN kiri mu bikorwa bibi ku butaka bwa Ukraine. Ni inkuru zikomeye kandi zitandukanye dukomeje kugaruka 5 kuri 5 muri aya makuru atandukanye.
для того, чтобы предотвратить негативное влияние на... Twifashishije abahanga bacu b'abasipesiyalisite mu gupima intwaro z'ubumara ndetse n'iza nikeleyeri, twamaze kwemeza neza ko zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zakoreshejwe hano mu kugerageza kwivugana abasirikare bacu bakoresheje uburozi bwica kubi bwa nikeleyeri. Ibi byose byakorewe hano muri iki gihugu muri laboratwari zifitwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko tumaze kuvumbura 3 muri zo, ariko izindi dukeka neza ko ziri mu murwa mukuru Kiev. Intwaro rero ziri gukoreshwa kandi zarashwe hano turi mu gace ka Luhansk. Hari ibirindiro byacu bikuru ndetse hari n'ubuyobozi bwacu bakekaga ko ariho tubika intwaro zacu muri ibi bigega binini. Ubwo rero twamaze kwemeza neza ko ku kigero cya 65% bari gukoresha intwaro z'ubumara. Turatumira umuryango w'abibumbye kugira ngo uzurebe ibi byaha byose byatangiye gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twamaze kuvumbura ko ibi byose ari ubugizi bwa nabi bugamije kurimbura abaturage no kubatesha agaciro. Rero ibi ngibi rwose ntabwo bifite kwihanganirwa. Abahanga bacu bahiriye ejo bapima. Tumaze amasaha 25 turi muri iki gikorwa kigerageza kureba niba izi ntwaro koko ari iz'ubumara, ariko twamaze kwemeza neza ko ari byo koko. Zakoze hano ibikorwa bibi cyane, dore ko bamwe mu basirikari basanzwe hano bose bapfuye mu buryo butazwi kandi bahuye n'ibibazo bimwe. Ubwo rero tubapimye neza tukaza gupima ibi byuma byose byaguyeho izi ntwaro, byemeza neza ko bimaze kumungwa uko bukeye n'uko bwije kandi biri kugira ingaruka zikomeye. N'uburozi bukaze cyane bushobora kumunga icyuma cya Eric kigahinduka umuyonga, ndetse mu gihe gitoya baharashe ibi bisasu. Twabonye neza ko ibyuma byatangiye kwangirika, kandi twese turi kubibona neza ko ibi byose ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'umugambi ukaze cyane wo gutegura ibitero bishobora kugira ingaruka ku baturage ku rwego rwo hejuru. Ubu ni ubutumwa bwa nyuma dutanze, kandi tubabwije ukuri ko nibongera gukoresha ibi byose turahindura isura mu by'intambara. RS nk'ubwirinzi bwaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri gukoreshwa hano nibwo bwarashe ibi bisasu, ndetse turemeza neza ko uwari ubushotoranyi bwa mbere kandi ari n'agasopo ya nyuma duhaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ingabo zayo hano ku butaka bwa Ukraine. Nibyo ibintu muri Luhansk byamaze gukomera ku rwego rwo hejuru. Igisirikare cy'Abarusiya cyamaze kuvumbura ko igisirikare cya Ukraine gifatanyije n'umuryango utabana mu bya gisirikare OTAN n'abasirikare bose baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi baturutse muri Leta ko bamaze gukoresha intwaro z'ubumara. Izi ntwaro z'ubumara zikaba zigizwe n'uburozi bunini cyane bushobora kumunga ibyuma byitwa Eric. Bikaba byaje kuvumburwa n'abahanga baturutse mu murwa mukuru kwa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin gusuzuma iby'iki kibazo gikomeye ndetse kigiye no guhitana abaturage bo muri utu duce twose ibikorwa bifatwa nk'ubugizi bwa nabi cyangwa se ibitero by'iterabwoba ku butaka bwa Ukraine. Ariko nanone ku rundi ruhande igisirikare cya Ukraine gihawe gasopo ya nyuma yongera kutibesha ngo bongere kurasa ku bice byavamaje gufatwa n'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin, kuko umujinya ukomeye w'ibisasu bya balistiki ushobora kongera kubagarukira. Nyuma y'icyumweru gishize igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin kirinda kuzikoresha mu rwego rwo kwirinda kurimbura nta mbabazi, ariko ibi byamaze kuvaho. Nguhaye ikaze kandi ndakwakiriye mu nkuru zikomeye. None aha tugiye kugaruka ku munsi w'171 w'urugamba rwambikanye muri Ukraine. Nshuti zacu zakadasohoka, mwongere muze duhure ku kigo cy'imirwano turebere hamwe amakuru agezweho. Ubane natwe ukanda subscribe kuri buto mutugukore no kunzogera tujye tubana 5 kuri 5 muri aya makuru akomeye kandi atandukanye. Nguhaye ikaze. Nkuko tubikesha ibiro ntangazamakuru TASS, tukongera tukabikesha ibinyamakuru bikomeye nka The War Zone, tukagaruka no mu sesenguzi bwimbitse bw'ikinyamakuru Bomb Today.